Hi FilmG! Is Misha Barabal? Agus is Misha Barabal cuairt. Agus an dú ha sin dùbhlan lorg an sealladh ar an Lanark. Ha sin ho Bidh. Ach an táiseach ha Bidh in a dhéime sin. Ha liste acum. Sgrìob. Step a hun. Bhím sin an aodach cearst. Step a ja. Ciann aodach cearst. Step a trí. Rucksack. Step a céir. Brochan ciallaich. Barabal. Hanya brochin ciallaich a ha sin. J Barabal? Hanyeliad pink. Ha ha ha. Cearst man istáis Barabal. Tá sí go cóise. Kirst. Slay. Hello FilmG. Ha sin sa char, J san an cuairt. J Barabal. Díoch ní sin uisce. Coffee CGL? Ha an cónaí cearst Barabal. Cúideach ha Misha pe Barabal. No, Misha. No, ha Misha pe. No, Misha. Barabal, an tuair seo ha Misha pe. Níl etiquette acum. Nabi gòrach Barabal. Ha etiquette acum. Oops. Dearly. Coffee sydd yn asgu a fiist. Listen, I'm not glad I can pay. Sláinte. Hi FilmG. Oh, why am I the Swiss? Coig minachin. Oh, a-muigh and gòrach. Oh, how you been Barabal? Ach, show! Can you fact it all? Cara, Barabal. Hello FilmG. Wow, how good like my nata. Ha seo ho spórsal. Nach you? Mo foul. Die of their blow dry ein. Oh, Barabal. Hi FilmG, ha sin ag bell na Ciorstaidh. Ciorstaidh? Uh-huh. Oh, Scaniel. Ha tuair FilmG puts some beam in the Ciorstaidh. Ha isam. Yeah. Disho. Hi FilmG. Shall hashin disho. Shall. Upper cuairt. Upper shallow. Ha mi chó mot sealladh. Gus an achas. Tíri and drasta. Misha Barabal agus Barabal. Cuairt.